kwezulu lenje phezu komzulu bhaziweza izolo abhekapha lodumo kungekho mali akambanga cap qha unestima goke bekhule befana nedime bembiza ngogimba ufeel spark cima ngandithi jump tsiba elithapa kuyajida qhetywa ngombutha kano uthaka iseli khona abekuse uthi pap utheni dom ngano waye umuntu mfondini yena ngiphathela iflowers hayi ngiyini boy kubata jonga mamela lokho enona zebathele kabhekazi ndiyagqibela dala anikwazi ubani wena ngashaba ufuna ube ngimashesha namhlanje ubidlula lapha nona singathi ayazi story foda nayo sobibambeka yona yabo bambe ifoni mina ngene esibotweni awubhaqiwe kwakheleni kaloku ngiphathela iflowers mina kaloku nathi Kaslam Niphume zone 9 imchana Ngeyona ndayifansa nekapa Ngemphetho sayifaka imbama Hey, nana masende senguzesisiba nawe mntu ufamous banana noshesha ufere ne pip awuze mfethu besisel pietrenda wena mfethu sehamba nicala chalo kaloku simbahamba kaloku awufurinongo ngenzela libaleke Inenyazi yokuphapha one mistake Onge bajaja Ipura